Ikan betutu mati tusuk dalam kuali kudu masak je. Nih palang pitung kebakalan izinin abang masuk sebelum penuhin dulu syaratnya. Jadi mau masuk ada syaratnya cari Betawi. Nah iya. Kata rombongan reok jangan kata palang pintu, palang krete digigitin. Kalau abang maunya begitu sampai di mana bakal ayo turutin? Abang mau tahu syaratnya? Mau tahu? Bang, kepiting menjapit kerang, kerang dijapit bang di lubang batu. Pasang kuping abang terang-terang nih, hadapin jagoan. Bang satu persatu. Ini jagoan abang. Jagoan, pasang gelondong.